لهولێرê paytexta Herêma Kurdistanê hejmarek ji çalakvan û rewşenbîran şevbihêrkek ji bo şermezarkirina peymana Sykes-Picot di sed saliya wê de her wiha ji bo piştgiriya pêşmergeyên Kurdistanê li darxist. شرمزارکردنا 100 سال دسر درباسبون دسر پیمان سایکیسپیک و رایک و ولات ما بچار پارچان کری ما هیوی کر ام دوی چالاکی دا کارنج خلکی را ببیجن ام جیوک و پیشمرگه راست ام نل سنگره شرن لی ام لوی داره بجلو پرگیم پیشمرگه به زمان پیشمرگه ام جی لوی داره آماده نجبو هر کار و خباته Tevî got ev demeke Kurd bang dikin ji bo şermezarkirina peymana Sykes-Picot lê di heman demê de dibêjin ku ew peyman nemaye û bi taybet di vî demî de. Sykes-Picot yani di vê deman hada piştî têperîna 100 salî di ser vê rêkeftinê re em bêjin êdî bes e na ji Sykes-Picot re û wiha hêzên Kurd û Kurdistanê wekî ku hate diyarkirin bi xwîna xwe sînorekî ji bo Kurd û Kurdistanê ava dikin ew sînora jî bi xwîna van pêşmergên qehreman tê ava kir. Duê şevbihêrkê de hejmarek ji pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê jî amade bûn ku bi gotina wan tenê pêşmergeyan karî nexşeya Sykes-Picot têk bibe. وکی لشکر روجاوا ام بینن مرت سینور Sykes-Picot نامه یعنی وکی ام پیشمرگه کردستانه و در که دو کدنا باکوری کردستان چون روجاوی کردستانه بر کوبانی و در که شهر کردن دو سینور خود کردن و ام جی که وکی پیشمرگه روجاوا دیر که حتی عفرینه و در که دو شهر بر آخا کردستانه باشوری کردستان شنگاله دو و کاسنونی به کاسدی موسل و در چه دوره به هم دکنه یعنی هم دنیر تو و Sykes-Picot کلاش وکی لشکری هم دنیر نما ام و پیمان شرمزار دکن و سینور قناعت مده و درامان مده سینور تننا نوارا چار آلیون کردستان جمع چه باشور چه باکور چه روجاوا چه روجهلات یکه ایرو هم پیشمرگی روجاوانا لویدنل سر آخا باشورن ام شر خود کن داد قناعت آمده درامان مده چه ور چه روجاوا چه روجهلات چه باشور چه باکور قناعت آمده درامان آمده یکه تفرق جدایتی تنه. Peymana Sykes-Picot di sala 1916 de di navbera Brîtanya û Fransa de hat pêkanîn û li gor wê peymanê nexşeyek nû ji bo rojhilata navîn hat danîn ku di nav de Kurdistan hat dabeşkirin di navbera çar welatan de. Helepçe Sadûn, ARK